Poštovani gledalci, dobroveče. Prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu, ali za nas nema predaha. Večeras emisija u kojoj ćemo analizirati ono što se dešavalo u prethodnih 19 dana i pričati malo o narednim mečima četvrtfinala. Večeras naš studio pun, 4 gosta. Biljana Stanković, naša koleginica, Branislav Milačić, trener Lovćena, naš rukometni reprezentativac Mladen Rakčević i kolega Đorđe Kustadić. Dobroveče, dobrodošli i prvo pitanje za Biljanu Stanković. Da li je vaš favorit i dalje na mundijalu ili je otišao kući? Pa jedan je otišao, jedan je ostao. Branislav Milačić je tu sa nama. Niste bili zadovoljni nakon prve faze, mečevi osmine finala, čini se, bili su bolji ili sad bolji utisak? Malo bolje. Malo bolje? Malo samo bolje. Nije to i dalje to na nivou koji je ispod nivoa Lige šampiona. Mladene, odmarate se od rukometa uz fudbal, jeste li zadovoljni što gledate? Pa dobro, ja bih se složio sa gospodinom Milačićem da nije baš ovaj nivo svjetskog prvenstva do sada pokazao se. Međutim, tu su par reprezentacija koje su stvarno fenomenalno odigrale i mislim da će u narednom periodu do kraja biti još boljih utakmica. Đoku, srećan rođendan i nadam se da si makar ti zadovoljan. Hvala. A zadovoljan kako da ne, naročito ovom drugom fazom i mislim da je nekoliko reprezentacija igraju na najviše mogućem nivou, da je to bolje prvenstvo nego u Njemačkoj 2006. Prije svega mislim na Argentinu, Brazil i Španiju, da je to krem fudbala koji možemo u ovom trenutku da vidimo u bilo kom takmičenju, da li klupskom ili reprezentativnom. Idemo sada na prvi prilog. Fudbal i žene. Suzana Novaković. Za 70% muškaraca fudbal je nešto za što se živi. Ali šta to donosi nježnijem polu? Da li to znači ako već ne možete da je pobjedite, priklonite se fudbalskoj okupaciji ili joj pak i u 21. vijeku nepokorno treba objaviti rat? Ljubavi, morat ćeš da nađeš za animaciju do 11. jula. Rečenica je koja je sa nebrojanih muških usana obišla svijet. I dok neke za animaciju nijesu ni tražile, jer sve je više žena koje prate fudbal, one koje su je ipak našle nisu baš tako očajne kako se misli. Šta žene rade u vrijeme mondijala dok muškarci gledaju fudbal? I one gledaju isto? Ne interesuje me. Kad mora. Pa jesu po cijeli dan utakmice, stvarno? Nisam baš toliko u toku. Potpuno sam van te priče. Ne pratim, moji prate kući, otac i braća, ja sam protiv toga, ne pratim. Ima i onih koje razmišljaju drugačije. A pošto sam iz Srbije, pratila sam sve dok je naša reprezentacija igrala. Pratila sam zato što mi drugovi prate, braća mi prate, pa ajde kao dok sedim s njima u kafiću ili dok sam kod kuće pa zakačim, toliko. Pratim pomalo. Pratim pomalo. A za koga navijaš? Pa za Argentinu. Zbog Maradona ili zbog nečeg pak drugog stila igra? Pa zbog nekih raznih igrača koji igraju u nekim dobrim klubovima koje volim. Na primjer? Na primjer Milito u Inter, pošto navijam za Inter. Trend sve većeg interesovanja žena za fudbal psiholozi vide kao ženski način da više vremena provedu sa svojim partnerom. Bilo kako bilo, neke dame će dobro naplatiti muškarcima svjetsko prvenstvo. Britanci će, na primjer, potrošiti u prosjeku po 20 ili više funti samo na buket cvijeća, kojim će pokušati da se iskupe za svoje mentalno i emotivno odsustvo tokom mundijala. A šta je tek sa poklonima i kreditnim karticama koje će do 11. jula, pa i kasnije, biti u diplomatskoj misiji očuvanja mira u kući? No, da li zbog toga da bi se približile svom partneru ili zato što ih zaista interesuje ova igra, tek žene više nijesu tako dramatično očajne i usamljene za vrijeme događaja koji je odavno postao najvažnija, neisporedna stvar na svijetu. Ali zasigurno ima nečega u tom zelenom terenu i 22 ljudi koji trče po njemu. Biljana, izgleda da Crnogorke baš i puno ne prate fudbal. Pa ja bih rekla da ova anketa nije baš toliko reprezentativna. Ja znam dosta žena koje prate fudbal u posljednje vrijeme, a primijetit ćete da ih ima prilično i u kladionicama. S tim što ja mislim da fudbal u ovo savremeno vrijeme više i nije samo igra i da se fudbaleri više ne doživljavaju samo kao fudbaleri i zvijezde fudbala, već da je to mnogo jedna šira industrija. Prije svega vidite i da su oni vrlo vezani za modnu industriju i za mnoge druge stvari. Tako da bih ja to tumačila kao jedan globalni fenomen. Mada inače, u principu odmah da kažem, ja nisam pristalica bilo kakvih podjela na muško-ženske. Znači, ni interesovanje. Jednostavno, neko ili voli ili ne voli nešto da gleda ili da radi ili da ne. Ja lično volim da gledam fudbal i kažem, znam jako puno žena koje također vole da gledaju utakmice.
Gospodine Milačiću, vole li žene u vašoj porodici fudbal? Ima li borbe oko daljinskog? Nema, mi imamo 2 televizije u kući i tako riješimo taj problem. Ali u principu, moje žene, čerke vole, žena manje više, dosadim, ja vjerovatno dosadim s tim fudbalom, jer ja samo fudbal gledam. Tako da, a i nemam neku percepciju o tome. A rukomet? Da, ne, sport uopšte, nisam mislio samo na fudbal, sport gledam. Tako da nemam neku percepciju da žena mora biti baš u sportu. Lijepo ih je vidi na tribinama, apsolutno. Svuda gdje se žene pojave, to je ljepše, to je mnogo, ali mislim da to treba, upravo slažem se sa Biljanom što kaže, ne treba to razdvajati. Pa stadioni su mjesto gdje treba doći i jednostavno istresi, jednostavno psihološki se odmoriti od svega, maći iz svakodnevnice, iz problema i svega. Tu na stadionima to možeš da izgraješ, vičeš, da skačeš, jednostavno da uživaš na neki način. Ne možeš to od komšije, ne možeš od djece, ne možeš nigdje bez na stadion. I zato žene trebaju ponekad da dođu na stadioni da počnu da vrište, lakše će im biti. Da čujemo Mlađana i Đorđe šta misle o ovome. Dobro, ja u suštini sam otprilike uvijek sam kući kad pratim taj sport, pošto ni majka ni sestra nisu baš pristali za svega toga. Međutim, u svakom slučaju žene, što je rekao i gospodin Milačić, lijepo ih je vidjeti. Ja kad igram, mnogo mi je draže kad ima dosta žena na tribinama, jer pronađem još neku satisfakciju da bolje odigram. U svakom slučaju podržavam žene na tribinama, nikako na terenu. Sad će ih biti više sportski nego u Lazarevcu. Pa vjerovatno, pojmem ja. Sigurno, već je grad. Đorđe? Pa svakako mislim da je žena na mjestu u sportu. Evo, na kraju kraja u Podgorici imamo ženski rukometni klub Budućnost koji kad sve saberemo i oduzmemo, evo, ja nekako fudbal mi je na prvom mjestu, ali na fudbal imamo manje navijača nego što dođe da gleda, na primjer, ŽRK Budućnost kad igraju mečeve Lige šampiona, tako da su žene u sportu nešto što je dobrodošlo isto kao što je rekla Biljana. Ja to ne bih... na fudbalsku utakmicu. Ne bih to razvajao, mislim i našim domaćim mečevima gdje je po 250 ljudi u prosjeku na tribinama. Tako da to je jedna dimenzija, druga dimenzija je isto 2 televizora, pa onda mada je moj utisak da ipak ženska populacija gleda mundijal, makar tako u mom okruženju. Pa prati se pomalo, kod mene ne, definitivno, čak su to neki kompromisi da se rade, da se nešto nadoknadi nakon što ja cijeli dan, na primjer, gledam od ujutro počne, pa još kombinacija sa Wimbledonom, to je znači bukvalno zapečaćen cijeli dan, tako da ja nemam to pozitivno iskustvo s tim, ali definitivno ima sve više dama, naročito mlađih djevojaka koje je vjerojatno, što je rekla Biljana, zbog mode, fudbaleri su postali ne samo sportske, već i modne ikone, seks simboli na neki način, ima tu više efekata, jeli? Tako da sigurno sve više žena, naročito mlađih, to gledaju, fudbalerima prolazi svoje predmete, možda i obožavanja čak, kao što su, na primjer, pop pjevači ili neke moderne pop ikone. Fudbaleri su sve više to su nam Italijani donijeli prvi, ja mislim, sa tom svojom nekom modom, frizurama, načinom oblačenja. Čini mi se da su to preuzeli sad i ostali fudbaleri širom Europe od njih. A mislim i da sve više žena u sportu kao novinarke zapravo i govori o tom sve većem interesovanju. Znači, nekad je to sigurno bilo, ne znam da li je bilo prije 20 i 30 godina, sportskih novinarki. Evo sad pogledajte bilo koji televizijski kanal počevši upravo od Italijana, od čuvene Simone, pa nadalje vidjet ćete da jako puno žena se bavi sportskim novinarstvom i ja sam se na početku karijere bavila sportom, tako da... Mada uglavnom se sve svede šta mislite o tome i tome. Ne slažem se, ali dobro. Nema baš onih dubljih analiza. Boga mi, ja moram reći da naša koleginica Suzana dobro poznaje sport. A mi imamo 3 teme za večeras. Da pogledamo prvu.